nabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa yayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amerisen ket pakadawan met iti adal. Ket mailinteg dagiti kilo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Ket ita at to'y di pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Atiwan ti tao analiptak, ti tao anagagat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Nabayag met kita balayo ni Manong Soto Arlen. Ay, Ni, apay anagsin na ay kangay itinaunag. Ay na, Doris. Danda ni nakaturog akbayat ti kaadda ni Manong Soto di tabalay. Anya, ni, apay ngay. Kasano kat man manumot nga agsao ni Manong Soto? Ming-ming-mingan nakmutlatan. Kasano ngay adi na kaming-mingan kat agayat nga rudken ka. Ay na, kasano nga ibagam nga agayat kanya kat awan mo ti ibagbagana. Mabain nga raw. Doris, saan mo nga ipilit nga agayat kanyak ni Manong Soto? Agayat ken ka dayjay. Kat no naggagat amang sarsarom karken ka. Ngam saan mo't nga agsasaon o da ijay balay? Iso sa anak amamati nga agayat kanyak ni Manong Soto. Gaputa saan mo't nga agsasao, kaskunakon, no adda ijay balay me. Kumusta ti gamgamuluay madaga? Nasayat mo tatang. Sigurado nga aduman ng timaapit ko kadagiti mulak inton pa nag-aapit. Nagmayat nga min tirubuat dagiti mulak ket. Nagsaya atin no kasta anak kaw? Una tatang, manayunan man ng ti urnong ko. Talaga nagagit ka anak kaw? Awanan ti makunakin ka. Malaksid anagagit ka, nasingpet ka pa'y. Panagkunam tatang, umdas ka din dagita agalad ko. Tapno ay aton nakmat ni Arlene. Ay katuwan mata anak kaw. Nagasat ni Arlene, ta iso ti kayat mo. Sigurado, ano nam ay tutibiyag na iti dandam. Talaga tatang, saan ko nga itulok nga agrigat ni Arlene itibiyag ko? Anya jay kunam, Alfred? Agayatak ka na Arlene ko na. Ay sus, awanan. Kat no kayan ayat samot ni Manong Soto ni Arlene. Pagkunamot, Jima. Kat no naggagat ni Manong Soto amang paspasyar kan kwa na. Dandan ni Rina biing da iti balay da Arlene ni Manong Soto. Kasta ya. Wan, Alfred. Anyan. Itala nga makariknak iti kastoy. Itala nga agayatak.
Kaya't mo asawan? First love mo ni Arlene? Wan, Jema. Iso asana ka sumukulatan. Ni, anyat kaya't mo asawan? Saan pa mo nagkasar da Arlene kan Manong Soto? Isong armaglatan ni Arlene. Anya? Ngam kasanon ngay, nagayan ayat dan ka ni Manong Soto. Anya ko ma. Kasi din ako nakaon. Saan da pa imutla nagkasar? Iso asana ka mapukawan itinamnama. Kasta la tibiyag. Ay, Manong, ato iti bayad mi. Oh, Alan Doris, sumrag ka pa'y di tabalay, tagmerienda ka pa'y. Talaga tapno. Ha? Ni Manong Soto day ta sumungad, Arlene. Ha? Ay na. Inton maminsan laangan makimerienda ak diti balayo Tani, sigurado asarungkaran na ka ni Manong Soto. So nga gawid ak laangan. Nay, magmag na ka mat Doris. Nagkapwam? Dim sa agak ijay ayanda, Arlene. Ta dumagasak kumapay ijay ayanda. Ngam, jakon pinatuloy, ta sumungad mat ngaminan itay ni Manong Soto. Sigurado asarungkaran na ni Arlene. Talaga mat asweet ni Manong Soto iti kaayan ayat na anya. Ha? Anya akaayan ayat nga ibagbagam, Jema? Ni Arlene, di mat agayan ayat dan adwa. Ay na, nagbidot ka. Saan da pa'y nga agayan ayat? Anya? Na, kat no nagbayagan na mapmapan ni Manong Soto iti balay da Arlene. Pudno, ngam saan da pa'y nga agayan ayat? Ni, apay ngay. Saan ka di akayat ni Arlene ni Manong Soto? Kat nagagat ka na singput mat. Saan man? Ngam no pumasyar ijay ni Manong Soto. Saan ka numat nga agsasaong? Nakaululi magkanulaang amang ming-ming-ming kin ni Manong Soto, nakaidasaran ije komidor ni nanang ko. Mangrabi ka dito yan. Ha? Ay na. Uray saanon, Arlene. Nakababain met. Ha? Diyak mo't na napupuutan ti panaglabas ti oras. Huwan nga ron. Agasam ta sinayang mo ti nga oras sa kaadam dito'y balay. Anya ti kayat mo asawan, Arlene. Awan Manong Soto. Umay kakit din, tamang rabi ikan dito'y balay. Saanon, Arlene. Nakababain met. Agpakada akon. Manawan, di tabalay da Arlene. Wan agpaiso. Talaga ka di patuluyam ti imbagam asarong karam ni Arlene? Una, itapay, taimbaga masaan pa yung lagayang maagayan ayat na Manong Soto kan Arlene. Wan angam naggagatmot ni Manong Soto nga agaram. Dandan ni rin nabi asarong karan na ni Arlene. Oray pa'y, naalibtakak may. Ha? Anyat kat masawan. Ay sus, Jima, ibagakkan ka. Atiwan ti tao ang naalibtak, ti tao ang nagagay. Ha? Mala, panawan ka pa dito ya. Sarong karak na Arlene. Agayatak kang ka Arlene. Ha? Day tatagpay so. Idi pa'y laang. Alfred, jakla ni namnama dahi nga imbagam. Nalabit a pagarupam siguro a presko ak. Wano, amang ano panunutom pa'y kitya darasudo sak. Ngam saan Arlene? Ibagbagak lakin katagpay so. Ha? Iso asapay la ko ma. Tada na sayat a pagbanagan ti idat-daton ko kun kang ayat. Alfred, jak amo no anya ti saritaak. Maawatan ka Arlene. Ngam sapay lang ko ma. Tadi naklapdan amang sarong kargan ka. Di kagdanag.
Saan ko nga iran natin umay na amok nga na ni Manong Soto? Iso na lang. Tabaybayan na kumamang idarirag iti panagayat ko kun ka. Anya nga Manong Soto? Kumusta nga iti panagaram mo ken ni Arlene? Ah, Di mon sapay mo't napasungbat. kuha, Jima. Ni, anya nga iti kaya tasawan day ta panagsanaay mo iti naunag, Manong Soto. Kuha, Jima. Di nakpainaklo ni Arlene. Anya? Apay ngay Manong, di mon samet ngamin ibagbagakan kwa na tiriknam. Ah, Ay sus, awan ano kasta Manong Soto. Delikado ka no kasta. ha. Anya ti kayat mo asawan, Jima? Tay kunada nga rudan, Manong Soto. Atiwan ti tao an alibtak, ti tao an agagat. Ah, Iso nga apuraem. Ang mga nukukwam tulat tan tagladladingit. Intundumteng ti panawan. Aggidantan nga agawid, Arlene. Katwan sigud mo't akastasan aya. Agid-gid dan tamat nga agaw-awe. Kat, anya nga iti amok nga ino. Ibang oras mo, Doris. Ibang oras mo, Arlene. Alfred, si kamot kayang. Apay nga daka. Kuha kami Doris. Umay ko kumasukunan ni Arlene. Tawisag amang rabi kami iti restaurant. Mabalin Anya? Ni katadalatakin ni Arlene day taan. At inasayaat. Umuna aklaangan nga agawid Arlene. Tani, jakmet kayat ti ma-out of place, Ha? Ni, aguray kami Doris. Anya kalakit din, aya. Di nakadi panunutan. Sige, inakon. Alfred, umuna akaro din, Agyaman ak, Doris. Arlene. Mabutan ka kadya makikuyog kanya. Ha? Oray no saan ta na mapanmangan iti restaurant. No maamak ka makikuyog kanya. Oray na agawid ta na, no isa ti kayat mo. Sa anak mo't kit di amabutang Alfred. Amok mo't anasingpot ka. Agyaman ak no ka Starlin. O niya, mapanta nga ro din. Intamang rabi iti restaurant. Sa pagkabadan ang nagsupli dito balay, sutaw anak ka. Di mo kunain, asaan mo manin ang nadanon ni Arlene ni balay da? Putno deta, tatang. Awan pa ijay balaydan ni Arlene. Manain. Wan nga rod, tatang. Sumagmamano abulan na nakastoy. Nay, apay kay, kanayon samot na maladaw nga agawid ni Arlene na nakaw. Wan nga rod, tatang. Kunani nanang na, akanayon sa kanong overtime iti trabaho na. Kastaya. Wan, tatang. Isu asang kumatan nga urayan ano ko Ta sigurado, ang nabanlog ni Arlene no sumangpot ijay balayda. Aya. Tangayadakan iti mismo balayo, Arlene. Agpakada akmat din. Di ka din sumrek, Alfred? Saanin, tama nga numalukag ni nanang mo. Sigurado ang nakaturog day Giant. Apay nga agisam ka. Alfred, napanagnakakon ti kinapudno ti panagayat mo kanya. Agyaman ak no ka Starlin. Talaga nga ayatan ka. Kat ibagak mo't kan ka. Agayatak mo't kan ka. Ampay, sorry. When Alfred, ay ayatan ka mo't Kayat mo sawan. Nangak mo mo't ibagakan ka. Sigdo. Ay ayatan ka mo't. Kat aklo na konti panagayat mo. Agyaman ak no ka Starlin. Katap no din akan maagaw ti orasino.
kasaritak dagiti datakkel ko. Taulyan da kan. Ikalaysakan iti kabiitan a panawen. Invitation mat dayto inyawat mo kanyak, Arlene. Katwan, wedding invitation. Ha? Ha? Agkalay sa kayon kini Alfred? Wen Doris, katsika ti bridesmaid ko. Ay na, maragsakan ak para kan ka, friend. Agyaman kan ka, friend. Ang kasanon ni Manong Soto. Jay naggagat nga agar-aram kan ka. Ha? Amo na ka din ti may papan iti daytoy? Diyak amo ngam pasensya laangan ni Soto. Pudno anabayag, ken nagagat amang sarsarong karkanyak iji balay. Ngam di namot pulos imbaga nga agayat kanyak. Ming-ming-mingan nakmutlatan no adda Ka, Alfred, talaga nga ikalay samon ni Arlene Agyaman nak Gemma. Ngam man kayo pa ila makamoy ti dayta. Wen nga rod, ape adiyo ibagbaga ngamin. Narigat namin no iwarwaragawag. Tamangan kit din ko na indapay. Nga agparparamag kami ka ni Arlene. Sa bagay matkit di Oh, Gemma. Personal nga awisin ka na. Inton kasarme. Wen, alangan mo ta sa anak ka dumaray kat aggayam tamat. Agpasugnudak no di kakit din umay. Di ka di madanagan. Adda akto iti kaldawan ti kalay sayo ken ni Arlene. Na. Nakapurma ka mo tarakaw. Ay, sos. Kadigdigos mo ken permi ang nagpagwapo ka. Talaga, tatang. Kitaan niyo dito Na. Dapat tsokolate ken nagpintas asabo nga imot mo. Una, tatang. Talaga ang nakasagana akon. Anya ti kayat mo asawa na nakasagana ka na nakaw. Tatang, ibagakon kun ni Arlene, nga gayatak unay kun ko ana. Anya? Kayat mo asawan, anak ka, di mo pala na ibalikas kin kwa na dayta? Saan pa'y tatang? Mabainak nga road. Na. Iti kinabayag kin kinagagat mo akanayaw namang sarungkar kin kwa na. Di mo pa'y na ibaga apulos nga ayatam? Saan pa'y tatang? Na. Itapay lang. Talaga nakasagana akon. Ay na, anak ka, nagagat kang agpaisaw. Ngam awan aalibtakam sutaw. Kat masigurado adi mo pa'y amaw. Amot yan niya, tatang. Ngagkalaysan da Alfred ken Arlene Anya? Ay. Imposible mo ta? Kasano ko mamapasamak day tangay, tatang? Ay na, sutaw. Talagang agkalaysanan. Kat no nagiwaras da pa yun iti imbitasyon. Anya? Ay, sana mabalin, tatang. Ay, ayatok ni Arlene. Ay. Isu tibiyag ko. Matayak no saan ko matagigwa. Ay, sa nakaw. Tatang. Uray na palalo ti gagat mo anang sasarong karkin ni Arlene. Ayawan mo na. Kunada nga rulen. Atiwan ti tao analibtak ti tao anagagay. Kasano ang baitan? Na. Iso na ikapis kan sutaw. Saan? Sana mabalin, tatang. Saan? Isos. Siguro nagrungaab ka iti uray la, anak ka. Awanan ti maramidam. Iti mga glawn iti kinaputnaw. Saan? Ay, kastala ti biyak aso na. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana.
At iwan ti tao an alibtak, ti tao an nagagat. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken itimot direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.